Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Hakanyo tarik urisa kawai pa kakanun yung kinos wala yakun yak jo exam kibalong qualify stamnos ha katek exam depan pau ba keyboard punya kidim ya chakmat halor ketika kam awai keren sekelap tai khubor haslong pesklop ka samla Mary bahun marbanyang usamla idi film marbanyang bat usamla simpang wankar kilailam ye kanun qualified nurse kiba ong banakaliang jongki kila dep system bat ki ladawa benyo ya kahok bat benyo kait yo uso da ka system baki ko baki bor penya yang ta exam kudi penya cek khmat mer mi resort omben pensakut Barka jumut di ke jongi ke pengiwan sehingga bo saya berbah bahwa ini nakalian jongi ke papas lupa apakah sarka kanya barka dia ses kanya cekmat yang nikah di proses namar ngatrai namaro ini pas ke jentri sistem ke jentri kot ke pengi upload por juru mo om menginsyur ke toa iwe tang tahi lesu tadi nomor di Nai nabi tipe jadi tu kalau kita baru tu si nak kalian kabur kita ada banyak syai kita bakam dan ni itu kita mereka dia kecil bakala bakal song song bakala nak kalian ki ikan dia di kabami itu isu di kira rumah dan mereka dan Sekolah pada dan tu jadi tu pada kawan air bagi nak ni nombor kimi asyik semua kalau orang baru ujuk boleh buat ya kan juga exam ini asyik kita ujuk ayah tahu ketika nak kalian kabur nak try pilih ini bagi pada pensyai bagi laku baru bakal dan katakan typing error dan technical error berbeda berbanding display gitu di result mereka kata akan dan cerita ini berbeda berbeda result tidak pada ni pek usnam arajar khamnyo arajar kendai ya ke exam kepada conduct the teachers to report ban recruit ki staff nurse ki itu por lagi pek ya result kepada kipen mi betek hanya ke kerteng jogi shortlist candidate ki nanta nim juri ya ki marks tu ni por dan nanta ka question paper nim la ra tu dapat result lagi pek kalau mi itu isnam ni hapan apa ki benai di isnam bakal lagi kenal ban pek haus nam arajar kuai akan ke recruitment yang KWD berkini staff nurse ni kita jom kini ki kandidat tu shortlist kita lagi tu take ki badai bang kapu ke jingam jom post but marks lak ni kang jom ki je nim hakiti ki por nim la antep mano ba bawan semat kini ki nim tip ba kita ki week kandidat pat yo kan marks mere kala shu beni betanya ka marks jom kini ki ba qualified dan ki ba select ke post nanta lagi kenal hawa acara kue result kami hadir sistem atau semua forum itu aku masih ini mereka result kami hadir sistem telah lagi pek pada kini ke company yang tadi ke exam kebanta acara besar ngiyi ba ke nakalian ke board ke penyak kini ke exam kita lalu kini result hadir sistem apa nyimpan sih ikut menunggu lagi board kita de nanta akan ikan kenti ke bawah tu dia orang bergerak ini jikli jumlah isinya. Bat ni nak cross check tu ini jumpa tu bagi laptop ke port. De nanti answer kiri ke port bagi demi kita result answer kiri tidak ada ke port kita. Bat ladani kuat bagi check kita kiri jumpa tu bagi air ni lah check lima itu answer kiri ke bawah air ke port. Bahkan ni ketika bantai ni biru yang ni ke jingdon contoh kita beri bansel kaba lada ki kandidat kilo ni kandidat ki bang sohun ya kama selejong ni ki bakwa ban pe kita kata kama suki kila ban tho da kamir sebagai HS ba syakabur ba nantai kinsa syakha pa ban pe kita ki paper aja pikini ki boro ki ba ni syem ba ni lak kani ka senam ko mata ka ba ba ni ba kamdan ke shaldat ba kani ke jingya kani ke jipnya exam ko ka ya pe guarantee nomor ba kapor ni tho exam ki don kini ki ba jingring dor ngani ka videography ko
iwe kali dia ba wan untuk exam. Te nakalian juga ingin ba jing pas untuk exam pada beli maka jing treshtom ni. Jadi maka jing treshtom kamdan kalau mengisi tab tu dan ini bahasa dan nomor ni sungguh hiba kapos kadang si spam tu pasal tu di dapat kita untuk exam kalau poin syakah sana jar tam beri jar benar. Te bat kejikali ni mong ayat masuk mereka nila mong maka jikali kepada set kabut ke bat malay ngong kita nomor bangiri di max kepada baskor kita di bayo syakmat di prapusan undan wayo bayo kendai potion ini suatu maka jingade ke wajur kan nomor ba kapos ka duna ka ba mong thok ye bot te ngaso ba kali ka jing treshtom di bangi yo ka di kam te ngaso ba nakalian suli nginget bet ba kali ka tahi bat isu kwa ban request ya ka government ba de bot ba kali HSC ba tinyai besikmat ni ka recruitment process bat bakin kinum penslam shu ni ka recruitment process nomor tiba de hok ikin yo ba kita ngaso ba kali ban yo di kam kulit kon ikhe kon ni taishi tom miminot ban iyo ban he uso tementala da dan do ban shim no uso chama ti taishi tom jonga ni jong phi ngan khai man mon lu inu mes go ko ni kata ti namar ban iyo ka kani ka result ti kani ba ka taishi tom ta daw idon hangi ni dawa pen long ye ko hok na jong kani tom ni ba ko ngin point out yen nu le ni justify yen mo inu andai kalau tam ngin chu voice ya ka right na jong kani ka hok ka ni la pa se kani la ka hok ka taishi tom di nakatakadaw balingin sa form ni iba pass ko ni exam di nakatakadaw long midon hangi bagi kerpat ban nakatakadaw physical verification makalulong dili nulong postpone hindi kanya chakman naman ba kat mo pachindan tapos kita kiba long deserving in kinyo